azadufashe adusenge kandi amen. Mwami Yesu turagushimiye ijambo ryawe rambwira ngo naguhetse kuva ukiri muto uzokomeza guheka gushika umeze imvi. Aba bana mwami ugiriye ubuntu bwo kuba mu nzu yawe no kwigishirizwa imbere yawe yuko ari wowe ubazigama. Turabagushimiye kandi turabasengeye by'ukuri kugira ngo mwami imitima yabo ikubahe rwose kandi imitima yabo ihora itahura ibigororotse bitandukanye n'ibitagororotse. Turabasengeye kugira ngo umwaka w'ishuri bagiye kubamo na Yesu Kristo baze bakubone uzi wabera Imana. Abari biga bibagora baze baronke mwami ubumenyi budasanzwe uzobahe igikundiro ku barezi babo kugira ngo abarezi babo bamenye baronke n'ubwenge bwo kubafasha mu bibagora bitandukanye. Turabasengeye kugira ngo umwaka uzuhere bakubaha rwose bagukunze rwose uzubaha ibyo bakeneye, abakeneye ibyo bambara, abakeneye ibyo bafungura, abakeneye kubona ababyeyi babo bamerewe neza babanye neza. Uzubishure mwami ku mitwaro yabo iri kuko nzi ko nabo bagira imitwaro itandukanye nawe. Urakoze urabarinda ubwo busamarizi ariko baravuga urabarinda n'ubu nyene bari hano boye gusamara ariko mwami baronka akenge ko kwigishwa nawe. Urakoze turabahezagiye turabimye wa mubi turabimye ibihendana turabimye ibintu byose bitava kuri wewe turabakugabiye mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze. Ijoro ry'umubuzima